Privlači li vas Španija? Ako imate makar malo vatrene krvi, sigurni smo da joj ne biste odoleli. Pravo mesto za upoznavanje sa Španijom i njenom kulturom predstavlja njena prestonica Madrid. Madrid je treći po veličini grad u Evropi i sa oko 5 miliona stanovnika predstavlja jedan od najvećih gradova Evrope. Osim velikog nacionalnog značaja Madrida, po tome što je centar španske uprave, on svakako predstavlja i veliki kulturni centar Španije. Mnogobrojni umetnici, kao na primjer današnji koji su svima poznati, Penélope Cruz, Julio Iglesias, Placido Domingo, potiču upravo iz ove metropole. A naravno, ni prošlost nije pusta, jer i nju krase mnoga poznata imena. U Madridu živi i španski kralj, kao i katolički biskup. Prvi podatak o gradu Madridu potiče još iz 9. veka, kada je Mohamed I naredio izgradnju manje palate, koja čak i dan danas postoji. Nedaleko od palate bila je izgrađena i džamija u blizini reke Manjaneres, koju su muslimani zvali Al-Majrit, u prevodu izvor vode. Alfonso IV osvojio je džamiju, preobrazio je u crkvu i imenovao je u crkvu Device Alumdene. Najznačajniji delovi Madrida kulturološki i umetnički su Habsburg, književna četvrt i Kraljevska palata. Madrid možete posetiti na više načina, a najbolje je uz pratnju obučenog vodiča koji će vam uspešno približiti istorijski i kulturološki značaj Madrida, kao i neke zanimljive činjenice vezane za znamenitosti koje obilazite. Madrid možete da otkrivate na razne načine, a najpopularniji predstavljaju biciklističke ture ili obilasci za pešake. Koji god način da odaberete, sigurni smo da nećete požaliti. A ono što posebno čini Madrid magičnim je noćna šetnja po madridskim ulicama. Predstavljamo vam najvažnijih 10 stvari koji treba da posetite u Madridu. Plaza de Cibeles, predivan trg u Madridu, predstavlja jedan od najlepših simbola grada. Katedrala Almudena. Bilo je potrebno više od 100 godina da se katedrala završi. U unutrašnjosti su zastupljeni motivi madridskog prvog sveštenika. Puerta de Sol, najživlji madridski trg, prepoznatljivi simbol sa motivom medveda i jagoda. Hram de Boda. Mnogo ljudi je iznenađeno da je on jedan od egipatskih simbola postavljen upravo u centru Madrida. Rasto Market, najveća otvorena tržnica na kojoj prosto možete da kupite šta god poželite. Retiro Park, jedan od najlepših parkova na svetu, omiljen među lokalnim ljudima. Reina Sofia muzej, veliki muzej umetnosti u kom se nalaze radovi hiljade poznatih umetnika. Plaza Mayor, sagrađen je u 16. veku i bio je mesto za odvijanje borbi sa bikovima, ali i za pogubljenja. Kraljevska palata. Ova palata predstavlja zvaničnu rezidenciju kraljevske porodice. Prado muzej, jedan od najvećih svetskih muzeja danas. U njemu se nalaze fascinantni radovi umetnika kao što su Goya i Rubens. Obilazeći Madrid možete da ogladnite, a samim tim možete da uživate i u ukusnoj hrani i svom nepcu svakako priredite jedno novo iskustvo. Neka od autentičnih jela Madrida su pata negra. Ovo jelo je od vrste šunke sa posebnim delom svinjskog mesa. Nadaleko poznata španska tortilja, koju predstavlja omlet sa raznim začinima i dodacima. Možete da probate i paella, jelo od morskih plodova i pirinča. Ili gazpacho, to je vrsta paradajz čorbe za koju ste sigurno čuli. Poseta Madridu će sasvim sigurno probuditi sva vaša čula i svakako će ostati jedno od nezaboravnih destinacija na vašoj listi. Ukoliko se odlučite da Madrid posetite sa nama, možemo vam garantovati nezaboravan provod i udobno putovanje.